إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبوت عزت ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده ميريغا أقول معنا كابس كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم के حديث बस फुले कियावानम मेरे अगुण में मिखियावा हदीस की बुनाना मगागंड का दे खालीमा नो तो दे बस ए हदीस बस फुले की हिमेने बस फुले इगवड़ा नान फदार मैं हदीस बस फुला की मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिकले फान के दू फुलुं बयान वेगें वा बस फुलता बयान को दीफा बस फुलता එහෙනම් මේන් කොම්මේ හදීසකි එකලෙක් ෆාන ඒ බයාන් කුරුමා කීමි උම්මත ඒ කොම්මේ හදීසකුම් වෙසෙතන් ඉබරතක ලිබිගෙන්දා හදීස එකලෙක් ෆානුගේ හදීස් තා කී ඒ අලුකන්තත්තක ගෝවාලේ ෆාවා හදීස් තා එකලෙක් ෆාන හදීස් බස් ෆුල්තා කී ඒ මීස්තකුම් එක කොනක කා මුආමලා කුරාරු උළුම් බහට්ටන් ජේන ගොත්ත බයාන් කරවා ෆාවා හදීස් බස් ෆුල්තා මිෆද තෆාතු එක එක දිමදිමාලන් එකලෙක් ෆාන नजर हिंगा वाफो कम्मे कस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूफुलुं अगन में एकमे कुरुमा नुवत एकमे नुकुरुमा हदीस कुरवा फिनम अगन में जहेनी एकमा बोलंबा कियमन तिरकं अदा कुरो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस कुरवनी अन नबी सईद बिन मालिक बिन सिनान अल-खुदरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا ضرر ولا ضرار वरक कुरुकुर हदीस गए तो मैं हदीस बस फुलगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस को रब्बने ला दरारा वला दिरारा मैं हदीस बस फुलगे माने की मी हुना गेल्लुन दिनुमकी ओक्कमेन नूने माने की मी हुना गेल्लुन नुदेश वला दिरारा अदि अनिकागे फरातुन गेल्लुन लिबिगतुमकी वस ओक्कमेन नूने मैं हदीस बस फुलकी मी हमा बुनानम दे जुमला एकुलेविगेन वा हदीस बस फुले एकमको दीनुगे قواعد مي بس فلوغ مچن ابا هديگين ابده اهم رسول صلى الله عليه وسلم کے دو فلون اي ودالوا بس فلتا کے ہوا نفس ودالوا بس فلتا کے نو ایک بدلگا اي امتن ایگن وربودتی ارشاد کے لبیگن دا حدیث اهم ما میگه کورین algon men kiyawa fa hadith tak balala eruga fahaga wegen daane emme fahun ke hadith tawga warabbodan hunna nemi ebbawanta kama ekakwanekakan alaluma enikakokan ehiterwuma mikan kama hunna hadith me hadith sama algon men balalafkum gawana bebe guligin de hadith taka sawbaki me hadithun mi bayan kurani ekako anikaka gellu nidunuma algon balalama to gellun dinuma kikobat evves sifaiga evves miheka gellun dinumennate adi nuitaka e gellun libigatum evves nete me हदीसा गुलुं हुरे आयतक अगन में कीरितु कुरान नजर हिंगाला रुगा वारिदुगिन आसवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरितु कुरानुगा हदीस वही कुरवाफा वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदु माने की एकंबलुन्न गेल्लुमा दुत्तुरा कुरुम गोतुं एकंबलु नुहि फाट्टाशे एमेमा एव्वस सिफाइग मीहको मिसाल का कावेनि कोग्गे मिउल्नि ए कावेनि कोग्गे नुवता ए काविनी गवस एवसिफे गवस मिहक गेल्लुमे दिनुमेन्ने नुवत काविनी देमिनो वरिया हिसाब दी इफद हालतक देकम गवस एवसालके एवस मिहक उंदगु दिनुमेन्ने गेल्लुन दिनुमेन्ने एमे कीरितु कुरानुगा मी एके सूरत होगा मी गेल्लुन नुदिनुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवाफे हमें गोतन अरुण में बलालाफकम गवाणम फिनिगेन दाने वसियतुगे आयतक में दुआ कदकवा फाय रुगवस එවස් මීහක ගෙල්ලු නුදේ ගොත ගෙල්ලු නිදුනුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මයංගවෆනි වසියත බලාලාරු අල්ගුමෙන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි වසියතකි එයි මරුවා මීහාගේ ෆරාතුන් ඒ දරින්න නත දෙම්වස් ඒ වාර්තවා බයික වාර්තවා මුදලේ එවස් වෙරි මීහා නත ඒ මරුවා ෆරා එකකන් ඒ මුදාත ලිබේ ගොත නත ඒ වකිබයික ඒගේ මහරූම් කුරා ගොත නත වකි කහල වසියත කොෆිකම් ගවානම ඒගින් එබා බයකු මිහුණන් එබ ගෙල්ලුන් ලිබිගෙන්ද එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මේ අංගවණී වසියතුගේ කන්තත් තවගවස් එව්වසිෆෙග්ග ವಸಿಯತೆನ್ನು ಕಾವೆನಿಗೆ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗವೆಸ್ ಅದಿ ಏಕಕೋನಿಕ ಮುಆಮಲಾ ಕುರುಮ್ ಗವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಗ್ಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ
gellun dinu men nete kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultaka algon men balala aruga fenige midani rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani man darra darra Allah hubi wa man shaqa shaqa Allah alayhi mi hadis bas fulga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani gellun di fimihaka man Allah gellun devwa hutte adi gellun kofi mihaka man Allah adi undagule kofi mihaka man Allah undagu jassawa hutte me hadis bas fulun argument ne mi egi midani gellun dinuma undagu kuruma mi evves sifeiga evves mihaka koggem waani kamennuka wazifa toga ma hawla balairuga e ule muwazzafun nan undagu kurumge gotun e tanegga hunne verimihe konwaane jessun ko undagu kogge nuwata emi hunne gellun dige e me komme kala madanegga harakat tirwi kamuga wes me hadis bas fulun ebejehe kiyaman terikan ada kuran Allah subhanahu wa ta'ala wani mi ekaku anikakan mi jessun kurun nuwata ekaku anikakan mi gellun dinun nuwata ekaku anikakan mi aniyaverivun mer aniyaverivumaki mi nuhakkun wa kamemmi ema Allah subhanahu wa ta'ala ei gadafadavanta ilahu hurihakamaka kuladumvanta ilahu ilahu wani hurihakamaka kuladumvanta vegem wa erugaves ekalaange amilla nafsavves wani aniyaverivun haram kurawwafu ehema ekalaange wani alutakunnavves ekaku anikakan aniyaveruma ekaku anikaka jessun kuruma undagu kuruma mikankan kamu durheluma angawafa egotun Allah subhanahu wa ta'ala qudsiya hadisega wahi kurawwafa ve ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu komekas me hadis basfulga mi waridwegen assa wani Allah ta'ala qudsiya hadisega mi wahi kurawwani e timan Allahuge altakunne hamakashurun timan Allahuge amilla zaat fuluge macca timan Allahu aniya verikan haram kuravime adi tiyaba mihunge meduga haram kamek kamuga ves levime fay tiyaba mihun ekaku anikakan aniya veri nuwashe ehmvima argumenne migendani Allah subhanahu wa ta'ala ekalange evves insanaka evves faratakan aniya veri nuwaneka ekan argumenna mengigenda ekkamaki duniyamatiga evarihama muslimaku wes kafaraku wes komme deenegge miheku wes emiheku ekura masakkatan Allah subhanahu wa ta'ala kamyab devwaka argumenna finigendane duniyege mi bodati mussandinna balala aruga hama emme kuriga mi ulemu midani hama muslim num faratta heme emi hunnaki muda hodumuga haramen halal balage muda hoda bennu namaves Allah subhanahu wa ta'ala emihun duniyamatige ekura masakkata emihun eba kamyabu devwa emme bodu niyomen emihun nudevwa islam kamun emihun mahrum kurawwa namaves duniyamatige emihun kura evves kamaka Allah subhanahu wa ta'ala aniya verune maneki islam kamuga nuwative ena kura masakkataka waki ujura nudevwa fe nuwe namaves Allah subhanahu wa ta'ala kafirikam gaves muslimikam gaves duniyamatige emiyek ekura masakkatan Allah ta'ala kamyab devven ehmvima algon menna insanunge medu gaves me aniya verivun ekaku anikaka jessun kurun ekaku anikaka undagu kurun Allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurawwafa ade undagu kurumaki nuwate jessun kurumaki me kankamaki ko bato balalaruga undagu kurunate jessun kurun ebba fareba kurave gastuga ekaku anikaka jessun kur misalaka hama kandeligen argumennan ebenge nieni kame kofikam gawana mena undagu wanika misalakan argumen ekwerin naaki ulamun midanu ulamun dairuga ekaku atugo menani e taludandi anikaku mehada gotaki beeralla fadur taludane den gewwannan anna iruga ane miha mihunnan jehne nuwadefa taludandi netima taluda furima migotun mi jessumuge gotun argumenna kurave kamemmi migotan ekaku anikaka gastuga gellun dinun Allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurawwa evvesifege hame gota bayfaru argumenge gastaka nulavas argumennen eba ekaku anikaka gellun eba deve misalaka bunakam gawanama argumen geega meenani gahe indafa e gahun evere fatuge sababun argumen kommen e gas inda e gahun misalaka bunana jamrol gahe
e gas algon men indaf mihur algon men ge amilla faada eka nata algon men dirulun benutaka namavas mi gahun fatten ebe verikin de jehigen huri ge ehimvima mi gahun mivere fam mi nusida gotegga emi hakan e kureve udagulen nuate jessu mengi ehme egotum ves ekama kiwe sei Allah subhanahu wa taala egotakam ves hudda kurawwafa kamennu mi hegga fushun kitamme kudakam ves anikaka gellume wakam gawanama ekame nukovveto vi warakum balen jehenen kommekas me hadis bas fola gulun huri ilmeringe bas folta ka balaruga argumenna fenige midani al-imam ibnu rajab me hadis bas fola ge begotun vidale foni eba me hunge hashigantaka gellumwa echche beenun kuruma man Allah ekalanga altakunna amuren nukuravai mane ki me la darara wala dirara mane ki gellun dinumevves nete gellun libigatumevves nete me hadis bas furan al-imam ibnu rajab wahadakum vidal wani eba me hunge amilla hashigantaka gellun dinumevves me hadis bas fulga alige benge kan gellun dinumevves nekka ehemwema algonmenna duniyavi bayekkahala mi kantatta fenigen daane mi gellun libekahala kantatta ko algon me duruhli wanje kantatta misalaka ama deenuge bodate ilmerin bayan kora gotuga mi singiratu boin neta dumfatge istimal kuru mi hama gina ilmerin bayan korwa gotuga mi hama eggotuga suddha kamennu sababege gotuga ege bayan korwani hashigandan ege sabun libe gellumuge boduka egen hama emme gina gennawa hadisa ki la darara wala dirara gellun libigatum vesnete adu gellun dinum vesnete ehemwima e singiratu sabun emiha ga amilla nafsav vesaba gellun libe adi ege iturun e kaarega mihe kurikam gawanama jegen huri miha vesega gellun ibe libe den mega algon men mi singiratu balaruga mi fahagawa kamaki emmem ves eba gabul kure e singirata ki gellun huriyechekkan adi e gabul kuraruga misihi idara takum ves wara maja hudden minnani miga dif ingeton e gellumuge wahaka e foshiga beruge jahafa e vikkun hudda dinuma mennani mega algon men visnalen jehe nuguta ki evves ecche gellum wakan ege kamuga wana be hudda dige nuwane evves sifegga mega mi jehe masale ki singiratuwas algon men mi bunani misalaka dini gotun ingeto dini gotun singiratu buima ki haran kameki ehem bunima mi gabu mi hunge visnuma mennani ekon emme beenu kura echeke ei den emme beenu kura eche kivehe manati kurani singirata ki emme beenu kura echen ete hembe manati kurani kiveheye ti ek ma bodatti anehem bunana miharuge ibaratum bunana ma bodatti harukashti wanije singirata ekanne nuna gellum wa echkan huriki gellum ve ehem vima me fuliya dalabu yes ekamako fuliya dalabu egin ilmerin bayan nukure ha bod gellun libe kamaka mi bayan kurani mi dumfatge sababun timage hashiganda sa amilla nafs den jehigen tibe mi honan eba gellum waka mer dine gotun mi singiratu gellume bunima algonmenna tankolen ete gabul kuram me undaguwane namavas medically gotun algonmen bunamvi singiratu buima ega sabun gellum ve bunima ete algonmenna tankol fasehe gabul kuram ei dine gotun bunima ete mi wani harukashi no algonmenna gabul kuram me undaguwane medically gotun bunima algonmenna ete gabul kuram okay algonmen bunamvi singirata boyum mamiha me maabandu miha mi singirata boyum ge sabun bandu gonna darifulan egen gellumve ehisabun argumenna gabul karana etedike mi singirata evves meku boni kamen nete ege sabun bandu gonna mihen ebe gellun libe algon men diinuge hukumta gabul kurane ki beer foshun elibe gelluma bala fenno diine gotun ekamaki rangalu kamen nune buni me hesabun algon men gabul kuran jeheni eganu jehena duniyavi goto engel libeni gellunto mi faada to algon nu jene balaka envima singiratu ge sobun maaddi gotun nuate medically gotun gellun libe bunima algon men eti eba war fasehan eba qabul kurave tibe fun nikam ballawa singiratu adives aamutantanuge buim manawana ngeto envima singiratu aamutantanuge buima juri mana gotuge eba juri mana kurave fassate krufiya ekamaku ei dini gotum bayku koggen ule kamen nama
algonmen ge mind hen gotakam miyannani em algon vi have mi bodakan aslu balam vi kankamuge aslu mi deenuge kame mana kurima den e manavi me medically gotun algon minne kamen nujen ege medically gotun mewa gelluma ka bala fennu algon mege kankam me gabul kuranjen medically gotun nuwat duniyavi gotun kankam balafa algon men kankam halal haram quranama madama anekka medically gotun bunefana singirat ki wara faada huriechke erun ekkala algon men medically gotun eti gellum waati wi me eti dukollima anik eyoti dukollun ambura assa mihariyoti ehma lobati izzetre befulne ilmuerin hama warab boda bayan kura itim mi la darara wala dirara mi hadis dalilege gotuga gennawa feba vidalwe singiratu buin eggotuka ve sudden nuwane singirata ki emiha gamilla nafsasha adi washagen tibe mi hunna gellunde echge gotuga ehma algon hama tie me befulna ve salgon amilla nafsasha mi wasiya kurani singiratu buin dukolluma adi ekuveriyaku aila mihaku singiratu bokamuga waanama ekamun durheliuma nasihat teruma kommekas agun me hadis bas fula balalaru argumenna faadage gotuga me elmerin bayan korwani amilla nafsa ehemmi hunna mudala abura gellun dinumaki islam dinuga hudda kamennuka ehemwima mehunge mudala gellun dinumaki mi eggotuk bas koggen waana kamennu argumenna mehar habartakum fenigen dana mi danduwerikan kora mihako ehne gulahu bura masakkatun kora hadda funna danduta kara danduta donkew danduta nuta enu danduta ves hama erregga nida helaranna muli dandu ekkon hafus we fonnan halaku kolla fonnan ehmi evves salegga evves miyegge mudalan evves sifegge gellun dinumaki koggen waani kamennun qiyamad doge emiheku ekuri kama behegotun sual koreben mehunge mudala evves sifegge evves miheku gellum eddigen adiyama emme algon minna kurim mi bayan kore fada mi hashigondo ves gellun dinu ma ves sifegge wani haram korwa bayfar nuruhe kantat dimam hashigondo waliye bala ane bafa nuruhe kantat dimave malgon men amilla mi marwange bahitan ara marwange bawle amilla nafsange gellun ebade mi ves sifegge ves miheku koggen wane kantat takennu mi kingeto emihaage sikundien bayfar shaytani waswasta virvidane gellun den ekamaku e dienuga iggotuku ves hudda kurawwa fawa kamennu adihama ehme gota miharu emme gina kura ekkamaki mihunna gellun dinu gotu mihunge aburan aragatu mihunge aburu katilun evves hagigaten nuhife wahakata mihunna behegotun dekku e gina faharan e aburan mi aragannane anikayen hasada veri wege loboti izzeter befulne mi abura mi aragatu makiman rakatir kamen mi qiyamad duga allah subhanahu wa taala ekmaka behegotun sual kurwane kamen mi insana ko maruwe die kamuga vies enage aburu veyya mode fawa kamuga waanama e wahaka duniya matige dekemun daane ehme ei waranu rakatir kamen anikaya e kuran jehe tahammal ei wara hamba bunam visnege kahala kamen ehme tibe fulnan ingwadaana rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamana kurin al bayan ko faan ifku ge haat sagos aishat ge faan ge machen e nuba fahish amale kurawunu kaman e tuhmat kurawunu kantatta aslu e duwastahuga e kamana ihsas kur e bardast kuran jehunu kantatta gi ei aadage kantatta kenno ehme mihaka behegotum ves dogu waagata dakka eruga beere fushun nuhuradan emihege gaage ves kala zakhame ekamaku emihege amillan hita emihege sikundiya e duwastakuga hama me bardast kuramun dane ha buna neege kala ihsas take buna neege kala kantatta ken ame evves miheko evves sifaiga evves miheka aburan aragatma kimi koggen waana kamennum devana faada gotge elmen bayan korwani timage muslim akhaya undagu kofi miha enan aniyaveri vijje mane ki evves sifaiga evves mihekan aniyavi an undagu kofikam gawanama jessun kofikam gawan me hisabun ehuri emihege ekuveriya nota akhayen aniyaveri vifai timwana me faada gotge bayan korwani aniyaviruma ki dini gotun eggotuka ves hudda kurawwa fa kamennu kan dini gotun ei haran kamikkan adiyama emme hatarwana kamigge gotuga elmerin bayan kurawwa gotuga evves kamigge evves mihekan undagu koggen nuwanekam lobet izzat be fun ege wadanna to mi miskituga misalaka miheko mehunnani namada miheko namadan hunne iruga jehigen huri miha ena guruwan mi kiyawani misalaka algondu guruwan kiyawani jehigen huri miha me namadu kurani den mi
guruan ki algondu mi guruan kiyawaruga mina mi hori jigen hori miha namada enviru enan eba undaguwe ngeto kommekas algondu takole bar guruan mi kiyawani den ena namadun migam mi bunani algondu kariga mi udaguwe timannai bar guruan kiyawati wima den eka ena bunani taina udaguwe den hesabun algondu ge zimmaya ki ena udaguwe bunakam gawanama ekamun durhelivo ingeto rasul sallallahu alaihi wasallam hadis barstun ege gotugas e namadun hunna miha ves evves sifege udagule koggen wane e war hema namadu koggen ves guruan kewagen ves mi zikur tasbih barak kiyagen ves evves sifege evves mi ka udagu koggen wane men misal ka namadu ges fahaga wane by far by me tankole bar zikur tasbih kiye tan e baade nota mi rukuwa gosse sajidin jehunna me tankole udagu wa tan e baade eme ifada gotaka mi e kiyami ha farge husas nuwes jegen uri mi ha gota faaga koddifkam ga wanama algon men e buni mi ha dimalan echke no bunani ki ega balu algon men ekanta tarangal kolleve to masake qur'ane geto ehmema mi ha ko misal ka namadan uri algon men kare mi bunani tigota bara kevi me ba undagu e bunima algon men ega balu ga emi ka dimal bun ehmema tan e boten ehmem dam venu he dura ehenen no algon men bunani okay ehm algon men mi kiyevu madu kollane adu e anem mi hannu kankan abadu rangal kuran jeheni ki algon men ge kibaga uni kantattan hunnan algon men rangal kuran je kantattan hunnan ehm algon men amilla nafsu rangal kolle veto badam miskitan anneru gesam by far venigen dana mi heko am mokon era dimalegga jehigen anna mi habenum wan edimalan hamara ena undagu kollam meru namadam mi annani sawab hoduma ekakone kaka jessun kon undagu kura kanno by far by me hon am war fakhurullah bunane mi miene miyeko faya fa jessuma bunane waragina ema timanna hada gotaki ena jessuma faya fa rangala jassala fittala niye nuni enage fayan araniye mer bi en namadam mienane ekakone kaka jessun kuruma aslu namadam mienane ki kommen ekakone kaka jessun kuruma kanno mi faya fa jassashe mi bunani ki emiyeko amilla wahakata kennummi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis wasfulga ennane fa jassashe none kari jeheshe konda kond jassashe kari jeheshe shaytanan husjagatan nubawashe ame ginafaram miwaguta ki rangalu kamegge wahaka bunima shaytana argumenna bi nuba gota visna deni nuwata ekkala miyeku hewkame kurati wima algonnan hewkan nukurave tiwima algon men hasada veriwani එහෙම mi kantatta kaaruna ebeje duru heliwa miheko timan eenage foshon undagule ve bunefkam gawana me ekan jehene duru heliwa mihegge foshon undagule kurimat wakam gawana ma bunefinem ege raddu jawaben nun algon men denik ege baluge emiyeko ebuni kantar rangal kuraveto algon men masek kurane meusolum balaru algon men hama mi diru duniyage dirulum midaruga egge terega nota baver apartment teka hunna geta hoge terega algon men dirulum midani war bodan algon men samal kan dein jehene mi awatterin evves sifaiga evves miheka undagule nukure veto by far miharuge mi emme boda mi dimawa emmasaleki me miharuge mi malege dirulum balafkam gawana apartment takom minere kuni ingeto mi neru mi kuni nerumaki mi vemko mi hunnan algon men kodde kamenno kuni nerumaki mi algon men ge amilla gege huri kuni algon men minere deni kommen emi hunnan undagu kuran emi hunnan mi fasehe kuruma kannu mi ega kuriga dini gotun e bawe am musafta harukam ves mi bar walafa ehme ma algon men balan jehen algon men ge apartment minere kuniga sababun jigen huri apartment mi han undagu veto ekkala sidin fabaruga ekkala mi liftan araruga ega undagu e baveto ebba mi hunna ki dulum bunane anebba mi hun eti eterega bahattagen tibeni agon men visnan jehene etaku e behettima anem miha undagule veto fase heveto etanun e vere mi kuniga sababun nuata efaba diachegge sababun ekkala kuni uka mi hun kuni uka lima e bimmaccha faba funna dia ege es kaku saaf kuran annane gege veri mi hato saaf kuran annane nuni ane vemko mi hun to saaf kuran annane ei algon men ga amilla fardi goton kuranjehe kamenge ehm ama algon mi edeni huriya be fulnves mi ebe fule gamilla zimmana gash evves sifaiga evves haligga nuana evves me ekakon ka undagu afada kamekogge mi diinu gama wara bodati kantetta ke menun algon men nuana baru bara lavajahaka
awgon men nuwane mi guruwan jehkam ga vies ha baru bara faharek ga jehigen hurige miyuna udugu wedana ha baru bara jehima efad shakwan asikam ga wana awgon mi guruwan jehem wane ekam mi danna wa ke faharek speakerun mi baru baru jehima faharek jehigen unna ge miyan udugu wedana me adu madukolla shebune fe awgon men wana madukolla ekam awgon men guruwan jehem ga hak awgon men onne jehene awgon efar mi ulun ge gos mi wagotaki mi awond mi fatihen annerugas egadiya ki ei egega mi kharok jassa gade mane ki mi lavakiya gade maiko awond gen hagai haijhar daru samalawakiyun onnane ashijhar ofihad daruga samalawakiyun onnane miga awond me mi visnalen jene mi aslu emihun e lavakiya maja kurani emihun ge ufa emihun ge minivak ekamako miga awond me visnalen jeheni ekura majalig sababun ekura ufa kurumeg sababun anemmihen ege undagu wegen waaneka mihar enge wadanana mi maleg wake khasako malega mi tibeni geta jehi ge mi tibeni apartment ta nudaha ko adugada waane bara bek waaka dakkalis bara mi tv ech jahalis jegen huri apartment no tiri floor takan aduvigen dane mi bavaro mi hunta kaka kuga ulemun daruga warabbudan algon min jehena mi hadis bas foltak amal kurave to balalan ei evves halegga evves sifaigga evves miheka gellume digen nuwane vyafar kurum gas algon men nuwane olwala makar hadagen ekakon gellun de gota algon men shayata vikkar algon men hissata ganneiruga ekakon gellun de gota nuwane algon men mi battan koggen kæveni kurikam gaves mi ekakon gellun de gota faadawa gotan algon men nuwane mi hama kama ku algon men huriha kama is kuranjene duniyamati gaves demves algon men kura huriha kama ves mi kuranjeheni mi diinuge hamatahuge matige ekakon gellun nude gota huriha kama ves mi kuram mijene ehma algon ge duwa kama huriha be fulum ves mi hadis bas fula hama amal kurun ei Allah subhanahu wa taala ge man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge du fulun kammen algon men bayan koddif kam gawanama ekitamme kuda hadis ekam gavis en algon men amal kuran jehene ei ekaleg faanu kamakun duruheliwan algon men bayan koddif kam gawanama ege mane ke algon men duruheliwan she jeheni heukantatta ka be gutun rasul sallallahu alaihi wasallam angawuni emiheka kerikula daanavi minwaraku ekame kurashe adin gos kame nuba kamen rasul sallallahu alaihi wasallam bayan koddifinama wagutun ekamakun algon men duruheliwan jehene hema me ekaka ankaka gellun dinuma gellun libigatuma mikan kamun algon men jehene hama duruheliwan algonda amilla nafsa shamati me befulna mikama wasiy kuramun algonge mi waha kol nimmalam dua ke Allah subhanahu wa taala algon emmennaki heubas qabul kura baygutuka Allah subhanahu wa taala algon emmellevun dua ke Allah subhanahu wa taala algon menge attakunna faatakun ekakon ekaka jessunnuko ekakon ekaka undagunu kura turanuko ule baygegutuka Allah subhanahu wa taala algon emmellevun dua ke Allah subhanahu wa taala algon men emmeha mihunge nuba wakitakun algon men salama kurabun dua ke Allah subhanahu wa taala algon men emmennaki islam din de lobiwa adi dini majlis toge ishinumge hi algon men ge hita meduwere kurabwa hi jaswa bayge gotuga Allah subhanahu wa taala algon men emme minbar kurabun dua ke Allah subhanahu wa taala algon men emmenne ikhlas terka minbar kurabun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورابع فلنا سربنا شكريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته